S jedne strane imamo državu koja pruža mladima besplatno osnovno, srednje obrazovanje i relativno jeftino visoko obrazovanje i onda znači imamo visoko obrazovane mlade ljude koji spakuju sve kofere i odu negdje u drugu državu raditi jer im druga država pruža bolje uvjete rada. A njegova dakle država koja ga je iškolovala zapravo mu na kraju ne pruža ništa. Sve je politika, znači nema niko ko danas hoda, živi, spava, jede, nije izvan političkog procesa, zato što politika utječe na sve. Ja kada pričam imam mlađu sestru, ja njoj pokušavam to svrstati u njene kategorije, kažem, onog momenta kad ti izađeš i kupiš svoj sok na pauzi, svoj sendvič, cijenu tog soka i tog sendviča određuje sistem kojim upravlja politika, koji je politika. Dakle, niko nije pošteđen utjecaja politike. I zbog toga smatram da mladi ljudi, da svi, a posebno mladi ljudi treba da aktivno razmišljaju i da politički djeluju. Da li kroz nevladine organizacije koje zaista razumijevaju kako sistem funkcioniše i same funkcionišu u svrhu poboljšanja tog sistema ili kroz podmlatke političkih partija ili individualno nekim aktivističkim djelovanjem, što ne podrazumijeva sjedenje na kauču i tipkanje komentara na portalima i na Facebooku, nego podrazumijeva aktivno djelovanje u javnom prostoru. Mladi se u Bosni i Hercegovini definišu kao osobe u dobi od 15 do 30 godina. Trenutno se procjenjuje da je broj mladih osoba u Bosni i Hercegovini oko 800.000. Najčešći problemi kod ove populacije su zapošljavanje, ekonomija i obrazovanje, koje nije usklađeno sa tržištem rada. Mogućnost da se izrazi svoj stav putem društvenih mreža, s druge strane neinformisanost o elementarnim stvarima tipa političkog sistema i načina funkcionisanja čini da mladi ljudi ne čine ništa da poboljšaju svoj status. To je stvarno teško, ali i vjerujem da je velika većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini razočarana u sve. Razočarana u ovaj sustav u kojem mi živimo i da su, da tako kažem, nekoliko puta i više puta prevareni. I zato i danas kada mi djelujemo kroz ovo vijeće mladih, kada svi članovi vijećima mladih od bilo koje razine djeluju volonterski, ulažu svoje slobodno vrijeme, ponekada i svoje novce, svoj telefon i sve ostalo, ljudi jednostavno ne vjeruju tome. I treba razumjeti ljude, jer svjesni smo u kakvom društvu živimo, nažalost, kažem. Nakon što godine potrošite ulaganja u sebe, školovanje, pa odrađivanje pripravničkog staža, pa svo moguće neformalno obrazovanje, spolažim sve moguće ispite koji su mi bili neophodni, dakle, poslije diplomiranja kako bi se nadogradila, kako bi sebi otvorila vrata za neka radna mjesta i kada godinu i duže pokušavate bezuspješno doći do posla, jednostavno vidite da se stvari dešavaju koje se tiču lično mene bez apsolutno nekog mog uticaja. I onda sam odlučila jednostavno da se uključim u sve to, da pokušam dati neki svoj lični doprinos, da promijenim stvar koje mene, moju generaciju tište i jednostavno nas koči u napretku. Što se tiče kako povećati, ja vjerujem da je ovaj put ispravan put kojim ja idem i kojim idu moje kolege zajedno sa mnom, a to je pokazati vlastitim primjerom da se može. Da ima i onih ljudi kojima je stalo ostati živjeti ovdje, koji žele raditi i surađivati bez obzira na sve. Način djelovanja je višestruk. Mogućnosti počivaju, ali i zavise o edukaciji mladih ljudi, o načinima borbe za bolje uslove kvaliteta života, obrazovnog procesa u cijelosti, ali i sistemskih rješenja, zakonskih regulativa i svega drugog. Bilo da se ti oblici borbe rade kroz civilno društvo ili uključenje u samu politiku. Hajmo se ravnati time da kuću treba graditi s temelja. Da se sad bacamo na neku veliku politiku, da mislimo o parlamentima, da mislimo o državi, to je, mislim, sasvim rano i mi smo sasvim mladi ljudi u Tuzli, barem koji smo se okupili, da pričamo o velikim politikama i baš iz tog razloga smo krenuli u priču sa nekom lokalnom pričom. Hajmo prvo izgraditi temelj, pa hajmo onda početi zidat, pa hajmo onda spratove praviti tako dalje, pa ćemo možda za nekih 10-15 godina doći u situaciju da pričamo o sistemu državnom i o zakonima državnim i tako dalje. Jer
ljudi se boje nepoznatog i vjerujem da upravo iz tog razloga se mladi i ne uključuju se u politiku. Vjerujem da većina mladih uopšte i ne znaju, dakle ova omladinska udruženja, mladi vrlo često djeluju kroz neformalne grupe. Ne znaju zapravo da imaju mogućnost povlačenja sredstava iz ministarstava koji imaju programe za mlade. Mladima treba to učiniti dostupnim, trebaju ministarstva učiniti dostupnim te informacije. Mladi ljudi ne trebaju čekati, da se mladi ljudi moraju aktivirati, uzeti stvari u svoje ruke i izboriti se za svoj položaj u društvu. Veliki je, ali ne i dovoljan broj mladih ljudi koji su aktivno uključeni u društveno-političke procese. Problem je također što njihovi vršnjaci u njima ne vide primjer kako se mogu mijenjati stvari. Omasovljavanjem i podržavanjem svih inicijativa koje okupljaju mlade ljude učinili bi da se procesi neophodnih promjena ubrzaju. Često puta se prebaciva ta krivnja na mlade ljude da su pasivni, onda kada se mladi organiziraju, postavlja se pitanje treba li nam to uopće. Ja mislim da treba, to je po uzoru i na zapadne zemlje, zemlje Europske unije kojoj mi težimo kao država, a mislim da Vijeće mladih federacije će biti i da treba biti glas mladih ljudi u federaciji i naravno u suradnji sa Mladinskih savjetom Republike Srpske te stvari podići, da zakažem, na državnu razinu. Za mene je izuzetno bitno to što ja sad shvatam kako sistem funkcioniše i što naš sistem nije komplikovan, nego naš sistem je, odnosno jeste komplikovan, ali to nije izgovor za nedjelovanje. Naši političari ne djeluju zato što mogu da ne djeluju, a ne zato što za Boga nemaju načina kako neke stvari da riješi. Jer svi se mi vodimo zadnjih 20 godina šta su nam radili političari i odmah je to nespojivo, a niko neće da se zapita da li ima neko stvarno pošten ko hoće da to spoji. Evo mi u Tuzli hoćemo da spojimo. Mi smo počeli raditi sve transparentno, mi smo se statutarno vezali i na osnivačkoj skupštini iznijeli u javnost da ćemo novce koji budu dolazili sa budžeta vraćati građanima. Promovirati pozitivne primjere mladih u Bosni i Hercegovini, njih je sigurno dosta, a s druge strane raditi i poticati kvalitetnu implementaciju zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i što skorije usvajanje i provođenje, pa i tako kažem da budemo i partneri na provođenju implementaciji strategije za razvoj Federacije Bosne i Hercegovine prema mladima. Učešće mladih podrazumijeva da su prvenstveno upoznati sa svojim pravima i obavezama u društvu, da ih praktikuju, brane, te da pojedinačno ili organizovano imaju mogućnost predstavljanja svojih potreba. Podrškom mladih koji postaju aktivni sudionici društveno-političkih procesa učinit ćemo da mladi postanu nosioci kreiranja javnih politika. Veoma je teško, ali eto mi uspijevamo, hvala Bogu, sa raznim akcijama, sa raznim druženjima, sa nekim, što kaže, modernom nekom politikom. Hajmo nešto uraditi, pa hajmo onda sjesti svi zajedno da to proslavimo ako smo uradili dobro, hajmo se družiti, hajmo na kafu, hajmo čisto ugrad popiti kafu, hajmo razmenjivati mišljenja. Ljudima treba objasniti jednostavno kako funkcioniše liberalna demokratija, koji su njeni principi, da su oni zaista bitni, da oni mogu utjecati na promjenu i da se stvari dešavaju zato što i mi dozvolimo da se dešavaju. I mislim da upravo zbog toga ta konstantna edukacija bitna i za nekih, ne znam ja koliko godina, možda i dođemo na nivo svijesti gdje jednog zrelog demokratskog društva. Jako je bitno tko će sutra biti općinski vijećnici i tko će biti načelnici. Prvenstveno svakoj mladoj osobi. Mene su nedavno pitali što mislite o aktivizmu, o uključenju mladih u političke stranke. Ja u potpunosti to podržavam i iz tog razloga, jer vjerujem da ako sutra mladi ljudi budu općinski vijećnici, da će biti prije svega kvalitetni partneri nama i svim ostalim aktivnim mladim ljudima u bilo kojoj lokalnoj zajednici na području Bosne i Hercegovine.